米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天，马蒂亚有达拉金阿杜金，ko nga ayay pinangan ita米第二的大棒。好的信仰品格如同金银，萨利卡卡马布隆平安。Manatsay kita milayap to suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以大能杜萨布洛比杜阿兹方杜萨布洛自在阿杜西尔suar sa u namar i parur ko sabi ulas to tarakim atau kim upihamak no tao ko sabi lifat to tatamaan pinangan no tamtao saan， 炉火锻炼金银，称赞考验人品。箴言27章21节。Sa di kakao o tatamaan safong ko maulatsay to akim atau tarakim saka umitulungay kita to nga ayay pinangan ni Yesus Kristo amiluwi to masa maamaanay misawi ay ato mi kahitlay lemak. Ta soolin mala matatulungay i nafalutuan no kawas mituoray kita。锻炼后的金银是最贵重的财物，因此我们效法耶稣基督的样式，来胜过各种试探和诱惑，使我们成为合乎上帝心意的基督徒。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao sa puneran ako kufalujo i kaayaw iso. To sa katsaaw ka lataang kufalujo ako i kangaayan no urip. Ato sa katsaaw ka ngariungyo kufalujo ako i katatiihan no urip。上主啊，我要在你面前谦卑，使我不至于在生活顺遂时骄傲，在遭遇困境时心生抱怨。Bakani i tatamaan ngangan utabang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。